cy'imbere cyari kirimo amazi. Ngiye kubona mbona hariya umurambo wari utwaye iriya tagisi wagurutse uza kuri iyi. Agahinda n'amarira byabaye byinshi mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira ubwo imodoka nini yaje kugongana n'imodoka ya Toyota Hiace itwara abagenzi mu buryo rusange, abantu 9 bagahita bitaba Imana mu gihe abandi 14 barembeye mu bitaro. Ni impanuka yabaye kuri iki cyumweru ku itariki ya 19 Nyakanga 2026 ahagana saa 4 zishyira saa 5 z'amanywa ubwo imodoka ya Toyota Hiace itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yavaga i Kigali yagunganaga n'ikamyo yavaga mu cyerekezo cya Muhanga, abantu 9 bagahita bitaba Imana mu gihe abandi 14 barembeye mu bitaro bitandukanye byo muri aka gace harimo Kabgayi ndetse no mu bindi bitaro biri hafi aho. Amakuru yatanzwe n'inzego zibishinzwe agaragaza ko Hiace yari itwaye abantu 21 bagendaga muri yo, abantu 9 bahise bitaba Imana mu gihe abandi 14 bakomerekeye muri iyi mpanuka, harimo n'abajyanywe kwa muganga kugira ngo bitabweho byihuse. Gusa nubwo bimeze gutyo, polisi yahise itabarira ku gihe ndetse n'abaturage bataba